Guhera inyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwakomeje kongera gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro kugira ngo ikomeze kubangamira umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no kwica abaturage baho, abarenga miliyoni 6 bakaba bamaze kuhaburira ubuzima. Icyo ni ikirego nanone cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yereza u Rwanda cyo kuba u Rwanda rukomeza gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro, ndetse nanone kandi iyo mitwe igakomeza gukora ibikorwa bimwe no kwica abaturage ba Kongo. U Rwanda rwamaze guhamagarwa rero n'urukiko mpuzamahanga rwa ICC ku byaha rurimo rurashinjwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ivuga ko u Rwanda niramuka ruhamijwe bino byaha bishobora kuza kuba bibi kurenza uko twabitekerezaga, harimo nanone ko u Rwanda abayobozi barwo bashobora kwisanga rero mu butabera cyangwa se bashyiriwe impapuro zibata muri yombi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo yereza u Rwanda nk'igihugu cyateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo babareze nk'igihugu kimwe kirakora Jenoside ku butaka bwacyo, kubera kwica bene igihugu babo. Si ibyo ngibyo gusa, kandi nanone banabareze nk'igihugu cyaje gusahura umutungo kamere w'igihugu cyabo, kandi nanone babarega nk'igihugu cyarengereye imbibi zacyo kikajya kohereza abasirikare barenga 18,000 nk'uko byo bitangazwa na Loni. Bose bagiye kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gufasha inyeshyamba za M23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yareze u Rwanda ku byaha rero bya Jenoside. Rero tuvugana u Rwanda rwamaze kohereza abantu bagomba kuzaruburanira rero muri bino byaha byose rurimo ruraregwa. Kimwe kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze kohereza abagomba kuburanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku byaha irimo irashinja u Rwanda byo kuba rero u Rwanda rwo ruteza akavuyo mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda se ruraza gutsinda runo rubanza cyangwa se ruraza gutsindwa? Ndakubwiza ukuri ko u Rwanda ruramutse rutsinzwe runo rubanza ni ibintu bibuze kuba bibaye bibi kurenza uko twabitekerezaga. Ushaka kubyumva ukumva biroroshye, nyamara ntabwo byoroshye. U Rwanda ruraza gushinjwa ibyaha bya Jenoside yakorewe abanyekongo bose, bita bihinduka ngo kwa kundi rwose nka Jenoside yakorewe Abayahudi. Ibintu ni ibintu biza kuba biteye ubwoba cyane. U Rwanda kandi ruza gutsindwa runo rubanza, abayobozi barwo cyangwa se abantu bose bari buze kubarwa kuri runo rutonde baraza guhigwa ndetse banatangire batabwe muri yombi nk'uko bitangazwa n'ubundi n'inzego z'ubutabera muri yo. Nkurikije kandi nanone ibikubiye mu rukiko ku munsi wa mbere ubwo bahuzaga impande zombi, haba kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ntabwo bigeze baburanisha kuri no byaha bya Jenoside, ahubwo buri wese yagombaga gutanga raporo ndetse n'uburyo agomba kuzireguramo. Kandi buri munyamategeko waho yaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda yarajyanye bamwungirije mu rwego gusoma ikirego uko kimeze no kureba no gusuzuma ndetse no kugira ngo bafate umwanzuro w'igihe runo rubanza ruzatangira kuburanishwa. Ushaka kubyumva kugira ngo biroroshye cyane, nyamara ibingibi biramutse bikomeye u Rwanda rugashinjwa ibyaha bya Jenoside, byaba ari ibindi bintu bibaye bibi kurenza uko twabitekerezaga, kubera ko u Rwanda rwahita rufatwa nk'uko uyu Budage bw'iki gihe bufatwa. Murabizi Jenoside yakorewe Abayahudi ikozwe n'Ubudage, ubwo icyo gihe babitaga Abanazi, bari bayobowe na Hitler, abarenga miliyoni 9 bakaburira ubuzima. N'ubu n'aka kanya kandi abandi baracyapfa miliyoni 9, miliyoni 6 na n'ubu. N'ubu n'aka kanya rero iyo Jenoside yakozwe na n'ubu irakigwa amateka kandi iracyaba ingaruka cyane ku Budage, ndetse biragira n'amafaranga itanga ku byaha nk'ibyo ngibyo ari bishinjwa. Kandi nanone byatumye Abayahudi bashitekereza cyane kwihorera ku Budage kubera ibyaha bari barabakoreye, ndetse kubera iyo Jenoside nyine bari barakorewe muri rusange. U Rwanda rero ruramutse rutsinzwe runo rubanza rero rwarezwemo rero n'urukiko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byaba bibaye bibi kurenza uko twabitekerezaga. Hari raporo cyangwa se n'ikirego cyatanzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, cyongera kuvuga ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Ruvuga ngo rero kuva kino kirego cyatanga hafi mu kwezi kose kubabiraga iminsi 2, ubwo ni iminsi 28 yari iciyemo. ACC rahaye rero yise hamagaza rero ku ruhande rw'u Rwanda, nahamagaza ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo batangire baburane kuri kino cyaha barimo barashinjwa muri rusange. Reka nce rero mu kibazo cy'u Rwanda na RDC rero nihuse cyane kugira ngo tubyumve tunabisobanukirwe neza cyane. Muribuka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yatanze ikirego rero mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa ACC rero irega u Rwanda rero ibyaha bikomeye cyane, ivuga ko kandi rumaze imyaka irenga 30 rukorera ku butaka bwayo. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri RDC kandi mu itangazo yari yasohoye ku wa gatanu ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu nyine 2026, yavuze ko kandi iki kirego nanone kigamije gusebya urukiko yavuze ko ikirego kigamije gusaba urukiko gutangaza ko u Rwanda rufite rero inshingano mpuzamahanga ku byo RDC ivuga ko kandi ari kurega ku masezerano mpuzamahanga ariko rero ajyanye rero no gukumira no guhana icyaha cya Jenoside, kurwanya kandi ivangura rishingiye ku moko ndetse no kurwanya ivangura rikorerwa abagore ndetse no kurwanya iyicarubozo rikorera abanyekongo. Kinshasa kandi avuga ko mu gihe cy'imyaka irenga 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagizweho ingaruka n'ubwicanyi kandi n'icarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuvanwa mu byabo ku gahato ndetse n'ivangura rishingiye ku moko cyangwa se igitsina.
muri iki kirego kandi ivuga ko kandi nyuma nanone ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ingabo z'u Rwanda za APRDF hamwe kandi n'imitwe yitwaje intwaro ndetse ishyigikiwe kandi iyobowe cyangwa se igenzurwa n'u Rwanda zakoze ibikorwa nanone bya gisirikare ku butaka bwa Congo. RDC kandi ivuga ko kandi ibyo bikorwa byose byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu ndetse n'imijyi yo mu burasirazuba bw'iki gihugu, bigateza impfu nyinshi cyane no kwimurwa kw'abaturage ndetse benshi cyane ndetse n'imibabaro ikomeye cyane. Iki gihugu kandi nanone kandi kivuga ko kandi ibyo birego nanone bikomeza kugaragara nanone no mu gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Congo kandi ndetse nanone no mu zindi ntambara zakurikiyeho. Kivuga ko kandi u Rwanda nanone rwakoresheje ingabo zarwo ndetse n'imitwe irimo FDR, RCD, SNDP ndetse na M23 AIA ubwo ni AFC 23. Rero iyo mitwe yose u Rwanda rwagiye ruyikoresha rero mu bihe bigiye bitandukanye. Imitwe yose mwayumvishije FDR yari ya Joseph Kabila banafashije gukora ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, ari naho ibintu benshi bashinjaga ngo mu Rwanda habayeho jenoside ebyiri, harimo yakubaye muri Congo kandi ku Rwanda rurabihakanira rwivuye inyuma. Hakazaho RCD kandi nanone nayo yomotse cyangwa se yashinzwe nyuma yuko FDR imaze gufata igihugu ikahita ibigumuraho. RCD rero yaje kuvamo za SNDP. RCD yari yobowe na Rurankunda rero bawaza aho baboswa naganda muri SNDP rero na Rurankunda rero ndakirimo ni yaje kuvamo M23 bakurikije amasezerano bari basinye hagati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bw'icyo gihe bari bayobowe na Joseph Kabila ubwo Kinshasa ndetse nanone n'inyeshyamba za M23 nibwo haje kuvamo rero AFC 23 cyangwa se 23 movement ubwo nyine bakurikije itariki nyine bari barasinyaniyeho ayo masezerano. Ruvuga rero noneho hafashe kuvamo ura mutwe wa 23 rero RDC rero yasabye urukiko mpuzamahanga rero yasabye urukiko rw'umumpuzamahanga rero rw'ubutabera gutegeka u Rwanda rero guhagarika rero ibyo ivuga ko kandi ari ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gutanga icyizere ko bitazasubira ndetse no gutanga indishyi ku gihugu ndetse no ku bantu nuko ko bahohotewe. Minisitiri w'itangazamakuru muri RDC kandi yavuze ko kandi gutanga iki kirego ari kugaragaza ko nanone iki gihugu nanone kiyemeje nanone gukomeza rero gukemura amakimbirane no mu mahoro no gukoresha inzira z'amategeko mpuzamahanga. Yagize ati kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizeye byimazeyo nanone urukiko mpuzamahanga rero rw'ubutabera kandi nanone ikomeje no guharanira ko amategeko aruta rero gukoresha imbaraga rero kugira ngo nanone ubutabera bugerweho ndetse no mu bahohotewe. Ikirego kandi kije mu gihe nanone umubano hagati ya Kinshasa na Kigali wari umeze nabi rwose cyane. Rero iki kibazo rero cy'u Rwanda na RDC nanone mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ACC yahaye rero ibintu rero bihagaze ni uburyo bihagazemo ubu ngubu kano kanya aho ngara nimbanye kugucamo mu byavuzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Reka tuvuge no ku itariki rero 20 rero n'eshatu z'ukwezi kwa 7/26 uko ikibazo rero cy'u Rwanda na RDC rero mu rukiko rero mpuzamahanga rw'ubutabera ACC muri rahaye nyine ibintu bihagaze n'uburyo rero birimo kwihuta cyane. Ubuyobozi bw'urukiko nanone bwatumije nanone impande zombi ubwo ni impande ebyiri rero zirebwa hanyuma rero zirebwaho na zirangingo hanyuma rero bagezwaho rero iby'ibanze. Witwa ngo ni Gurima Ngefa Atondoka rero no umunyamategeko w'umunyekongo RDC kandi akaba n'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, akaba rero na minisitiri w'ubutabera muri RDC. Nanone kandi mu butumwa bwe yagize ati ku itariki 24 z'ukwa karindwi 2026 nibwo yabivuze ati mu nshingano zanjye rero nka minisitiri w'ubutabera nkaba rero no murinze w'amategeko wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2026 nayoboye rero intumwa nayoboye intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama yahuje impande zombi rero mu rubanza RDC yarezemwo Repubulika y'u Rwanda nyuma y'ikirego cyatanzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Inama kandi nanone yibanze nanone ku yabereye cyangwa se yabereye rero iyi nama yibanze kandi yabereye ku cyicaro cy'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ACC irahaye rero yobowe nanone na perezida w'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ndetse nanone yitabirwa nanone n'abagize umunyamabanga w'urukiko rero n'intumwa za RDC rero zari zaragizwe rero na ambasaderi Christian Ndongola uhagarariye RDC ndetse nanone mu murwa munyihanganire zari ziyobowe ndetse na ambasaderi Christian Ndongola ndetse uhagarariye RDC muri urwo rukiko ndetse na Metere Ivona
Mingashangi wari umwungirije. Kandi nanone intumwa z'u Rwanda zo zari zihagarariwe cyangwa se zari ziyobowe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda, akaba rero ari n'intumwa nkuru ya leta yitwa Antonio Generale Dr Emmanuel Igirashebuja, niwe wagiye uhagarariye u Rwanda. Nk'uko rero biteganywa nanone n'amategeko n'imikorere y'urukiko, iyi nama kandi yibanze nanone gusa ku bibazo by'imigendekere ndetse y'urubanza, cyane cyane rero ku ngenamigambi y'igihe nanone impande zombi rero zizashyikiriza rero inyandiko zazo rero no ku buryo urubanza ruzashyirwa rero mu bikorwa nta mpaka cyangwa se ibiganiro byabaye rero mu mizi w'urubanza, kuko nanone cyari icyiciro kitabyemera. Nyuma kandi y'iyi nama nanone urukiko kandi mpuzamahanga rw'ubutabera ruzafata rero icyemezo itegeko ry'urukiko kigaragaza rero ibyiciro bizakurikiraho rero muri uru rubanza, kandi hagendewe kandi kwiyubahirizwa ku hubahirijwe inshingano zarwo z'ubucamanza n'ihame rero ryo gutanga ubutabera mu buryo buboneye. Guverinoma y'RDC ikomeje kwiyemeza rero ngo kurengera uburengerazuba bwabyo bwuzuye rero igashinja u Rwanda ibyo byaha byose byo ku Rwanda rukomeza kurenga kuri ayo mahame rero igakomeza gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igatera bitwaje intwaro inkunga. Urukiko rero ruvuga ko rero rugiye kuzaberamo akasamutwe ko kuburana hagati y'impande zombi ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruramuka ruhamijwe ibintu byaha rwose rurimo rurashinjwa, nakabuza ngo abayobozi babo bashaka kuzisanga mu bibazo bikomeye cyane nyuma yo gushinjwa ibyo byaha nyine byo kuba barafashije inyeshyamba FC23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro mu bihe bigiye bitandukanye. Kongo ye ivuga ko mu Rwanda rwagiye rushyigikiye imitwe irimo FDR, RCD, CNDP, M23. Ibyo byose kandi byabaye mu myaka irenga 30 ishize. Uyu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 ni nyuma ya Jenoside yari imaze gukorerwa Abatutsi. Murabizi neza byabaye byo kujya gusenya inkambi, murabizi byo gufasha mu mutu sesetswe guhirika ubutegetsi, murabizi bya Joseph Byariyetona Théâtre General James Kale wayoboye Kongo akayobora n'u Rwanda. Urumva rero ntabwo yari kujya kuba umugambi mukuru w'ingabo z'ibihugu bibiri, nta kintu cyabaye. Nibyo bashingiyeho rero bavuga ko habaye amahano, habaye ubwicanyi buteye ubwoba, habaye ibintu bikaze, babaye ubwicanyi butazigera bwibagirwa mu mateka, ahubwo nabwo bugomba kuzigwa. Ibyo byose rero bikaza bishinjwa u Rwanda. Reka tuzarebe ukuntu u Rwanda ruzitwara amahano. Icyo usabwa ni ukubana nanjye ugakanda buto yanditseho subscribe, kunzogera, share na comment kugira tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahereza ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Yitwa Xafi4 News, yitwaga Olivis. Imana ibarinde. Ciao ciao, turi kumwe n'ibindi biganiro. Ninde munyakuri, ninde mu binyoma, ninde uzatsinda runo rubanza nakagaruka.